Loron dia buat telespectadores de MNTV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida.ida MHz. Bem-vindo mais ao programa Haburas Vida Espiritual, episódio 724, hamutu kohau Padre João Bavida. E episódio dane ita se reflecta com a tema gratidão, lori ba salvação. Na reflexão dane baseia ba Evangelho São Lucas, capítulo 17, versículo 11 até 19. No Evangelho dane apresenta maita história conhecida com a Jesus, cura ka fo isindiak, ba mors lepra na insanulu, ba hira nia lao ba Jerusalém. Evangelho dane passagem ida nebe importante tebes, nebe kolia laos date konaba maromak nia misericordia nok bit atau cura ka fo isindiak, mas vemos konaba importância husi gratidão, fiar no inclusão. Maita reflete hamutuk Evangelho dane no hare mensagem saída na Jesus hakara kanori maita iha lorong ohing. Evangelho hahu horihatete maita kata Jesus lao hela iha região entre Samaria no Galilea. Detalhe dane laos acidental. Samaria no Galilea ne kolha konaba baliza, kolha konaba fronteira. Então fronteira sira makfatin sira nebe nakonu hotensão no ambiguidade. Fronteira sira makfatin sira nebe ema dalabarak sente lakong no excluído. No ema sira neba dalabalon sira sente sira ne ba parte A ou parte B dalam rumah larung claro basira. Sira ia entre date A ou B. Mas ia situação sira ne mak Jesus mosu nia lahento ema moras lepra saidiak mak foi hak basic basira. Nia la exizi atu sira probauluk sira ne valor. Nia hasor sira ia fatin nebe sira iha. Ia sira ne moras, ia sira ne exclusão, no ia sira ne terus larang. No idane maluk do bensira hanesang atu fahanui mai ita. Dalam rumah ita sente katak maromak sei mai date ba ita banhira ita iha momento nebe forti, banhira ita resolve ona itanya problema sira, o banhira ita mo sona sala, o banhira itanya mori santo. Mabe evangelho hateta mai ita buat seluk. Jesus mai ita, oni hak basic mai ita, iha itanya fronteira sira. Iha itanya problema sira. Ia itanya dificuldade sira, ia itanya limitação sira, ia itanya imperfeição sira. Nia hasoro ita, ia fatin sira lutan yang, nia hasoro ita ia situação sira nebe ita moe, ia situação sira nebe ita experiência karik exclusão, ou ia situação da nebe dalam rumah ita nia ane marginalizado husi sociedade. Ema moras lepra sira, hamrik do kodia killer ba Jesus. Jesus, mestre, haturu laran sadia mai ami. Hare katak sira lahusu diretamente atau hetang cura, ka hetang isindia khususnya moras lepra, sira husu dit mak misericordia. Tama misericordia folim bot liu fali duke hetang cura. Misericordia mak compaixão, restauração, dignidade. Misericordia mak domi nebe lahareba itanya sala no falhanço sira. Oração idane Jesus saturu larang sadia mai ami. Maka oração idane be antigo liu ia creda. Ita repete idane bebik. Liu banhira ita ba participa ia misa, ita reza nai sadia ami, Kristu sadia ami. Hanesa ema moras lepra sira, ita hakilar laos tamba ita merece, mabe tamba ita precisa. No ne laos Jesus nelaran sadia maromak ne misericordia laos ita ne direito. Mabe tamba ita precisa. No Jesus hatamba sirnya husu. Ni hatete basira ba hatudu imine ba amlulik sira. Ita rona Jesus ni resposta ne hanesang estranho oituang. Imagina sira husu nine misericordia. Investi ni diham basira diham haus sadia ona imi lain nyala diham indane. Ni diham basira ba I hatudu imine ba amlulik sira. Entang resposta ne tare estranho oituang. Ema moras lepra sira husu atetang cura. Mabe Jesus haru kasira atu halo buat seluk. Mabe hane mak teste fiernyang. Yane itare kata Jesus koko emasira nebe husu ninia misericordia ne ninia fiar. Ukum fong haru katak amlulik serdet mak bele deklara ema moros lepra sira hetang isin diakona no permitinia atau faliba sociedade. Tang iha kultura judeu siranyang banghira ema hetang moros lepra emane excluído husi sociedade, nia label helai sociedade, nia think helai sidari nia liur. Mabese ne hetang isin dia kona, nia think hak basic ba amlulik sira, atau amlulik sira deklara katak nia ne hetang ona isin dia,
no nie bele fila fali ba mori samuto ke sociedade. Tau idane mas Jesus halo haru kasira ba atau apresentaan iha nailulik sira ninia futaroing atau nune bele permiti emo moras lepra serne tama fali iha sociedade. Nune Jesus haru ka ona sira atau lautir dalang molok sira hetang kura. Tau ine ba ita hare katak sira sidau hetang insin diak. Mabe Jesus haru ka ona sira atau ba apresentaan ba amlulik sira. Hodisu sira atau fiar iha Jesus ninia liafuan sira. No saya mang acontece. Banhira sira lao, sira hetang isin diag husi sernya moras lepra. No milagre acontece, laos instantaneamente. No laos musukedas. Mabe nenek, mabe ia sira nia obediencia, ia sira nia confianza. Kura acontece, banhira sira lao iha fiar. Idane sai lisang bot tidak mau sama ita. Tamadala barak, ita hakarak solução instantânea husi maromak. No ita hetam problema, ita reza, no ita hakarak maromak responde keras, bae itanya problema ne. Ita hakarak alivio imediato. Ta hetam moras rumah ita hakarak atu kura lalais. Mabe dala barak, maromak ninya kura mosu, banhira ita lao iha fiar. Passo por passo. Fiar Jesus ni lefuang, antes ita hare ninia resultado sira. Mabe husi serna insanulu nebe hetang isin diak, ida deit mak fila fali, banhira nia descobre katak nia hetang isin diak. No nia fila fali ba Jesus, nia hahi maromak holia makas, hakruk ba Jesus nia aing, hak nia ke Jesus nia aing, no agradece ba Jesus. Lucas sublinha katak, ema nebe fila fali ne, laos ema judeu, nia ema samaritano, nia husi Samaria. Então ne considera hansa ema estrangeiro ida, ba judeu sira, no ema ida nebe judeu sira dala barak hakribit ya sira ninia moris. Ironia bot ida. Sira naing sia nebe tiro los hatene diakliu, nebe pertensi ba maromak nia pobu nebe nia hili, haluha atu fila fali hori fo agradece. Mabe ema liur, ema estrangeiro, ema samaritano, reconhece fonte lolos husi ninia kura idane, fonte lolos husi ninia hetang isin dia kidane, no fila fali atu agradece ba Jesus. Tuir mai Jesus susu. Laos ema nain sanulu mak hetang isin diak. Sira nain sia sira seluk nebe. Pergunta idane, laos date kona ba ema moras lepra serne. Pergunta idane emos, kona ba ita. Dalahira mak kita simu bensang husi nai maromak, mabe lakon sege fo agradece. Dalahira mak kita reza, ho urgente, banhira ita precisa. Mabe banhira ita ne oração hetang na resposta husi maromak, ita lau ba oin, no haluha, ida nebe foma ita, graça nebe ita precisa. Ema Samaria, hanoring ita kata kura la completo, to banhira ita lahato gratidão. Taun liefuang, grego nebe usa ihya, ne sozo, significa cura no salva. Sira naineng hetang cura, mabe ida mak hetang salvação. Ninia gratidão, loke nia laos det bar restauração física, mabe bar relação ida homaromak nebe lori moris rohan laik. Nai maromak karek bensam ba imi hotu.